Wakomori, assalamu alaikum. Adani gambeho umhono watanga wahangu husumwe le taifa la hangu la shikomor khaswatan ezi famili kao lozahunda na misiba miziro ya makafa yendao nojiri homa siwani. Ambeho wajao umhono watanga wahangu haruma ujimlifu waho wazaze walelao haruma ensi ya Komor na ushangavu ikao ngonuo uhusu efaliki ya peu ya Komori yendao. Ama Komori lelesa ngendao bahanu ikao kabati mndu ushindo haelewa bahanu ya faliki reme. So zinu haina Mkomori lazima zimshulise zimtambishe ya nisa fikra yake. Abange abasa inu tikaujane nisa fikra ya hangu. Fikra ikao sipuze haruma mahaminji ya experience haruma ndogo za malezi ya wana sipuze haruma mahaminji ya experience projet ya UNICEF na paroka huifanya Komor na kadelege regional haruma projet ya Oui pour les enfants si jawajau Marseille sifanya hazi hakuunda mina politique de la ville na ville de Marseille projet iparao l'ignorance tue banu ze solution zijoko pariha na harma mhima ya rihunda ne maudu ya Komor na utashawiri wallahi zinu kabanauja expert bonze ya jejer tashawiri inu suala la Komori ngaljuna na jawabu huwa Komori wao kwa Komor gorgolu ganzima bimaana wana valeur nzima ngona malezi mazima ngona faliki nzima ya ulela yabo wao luastaiki wao wajistashie le shawiri abage problem yahusu emalezi ne criminalite kaiti Komori basi shahaini ba Komori yaliyo abasayiru yalo mwinji ngazijiriyo ngabizo mzijuao ngabizo mtuzijua Marseille wajao wanawenji kao ngo harmaze prison haruma nafuvu jana emengomisanu wana wa Komori lazima urjuzise de véritable question yahusu enamna rilelao ni namna zinongo zinuzari fotoha ili ni wazazemza yao wanahanyu watike de macriminel wa maudu hao watike de mavictime wa maudu wakasoti pia sito ifadzima lazima rilele namna ikao ngarjo hifadhi ze generation zijao zinshiha amani ikao rilele shehaniyo bandana bebi hono ya tanga ya hangu amjumambiani habari ukaya hauskitifu ependemor Komori kinaurumishiha wajuka unishilia wa notue hata wanishilia wajotuweze fikra zao ukaya kinaurumishiha bimaana ni sirkalinu mtilewe bakwa nauzifanya ukaya ependemor gejo wazingamanya ukabanu kejajiri basi haruma anu masivil shanga zijirio wajao haruma le jeshi zijiri wajao haruma police gendarmerie ikao kwa tina hata haki kabati sharia shawaruhusu warememru kwa jamba utowaro kabati sharia shadaula shahe jeshi la hatu au gendarmerie yaruhusu ikomeye mru haruma maandamano kwa jamba ukaya imuwe yafi bimaana forme wa namna ukawajidafi waziye mru yatimenye waziye mru yatiwe mru waziye mru yatijuruhu mwana jeshi ladi maana wakuniki wa magomba ya ujihifadhi neze matrak sha eze jiram zinji zajiri haruma yensi zijirisi wa ne rejimu ino nonko entu aminukaya rejimu kwa juji zingamanya kawa buwae pendemor ya bola zima kinaujo kajaribu nzima shamana jeshi kao katina hata ruhusa ya usekwa hindu ya reme mnuko ya jamba ukaya ya towe roho ya bonga rujuka oblige wajao redemander des comptes ni sirkali kwa tusa uzisoma suala haruma eze crimes zijiriyo au kairende ya wasila wa marisiza ya urisizo wa Komori no ili wa garde regime izo amwamioni kawoskitifu kakazino mkinishia egezeno mkinishia zijoka zimkinishiha wakati mafura na muamba warahitwa wakati zeno ngoska nyangu wakamafura hari mwana hitwa mshe zihisa wanungo joka mafura yefanya zeno ngozini
muamba hauamru hafurijoka weje fanya zero ngozi yabaze ngozi joka nyango inswabidi jule zimu ya pula shaitwa bandara jo tafitiri jue ebali weimru hindini izabalina kufanya zero ngozinu yewe ihalele shahaje yo saidia mahakama yo saidia enquête yo saidia le taifa eka ema watangazaji ngwanezao ye passé ya hemroi ile lo shinari identifier baadhi za characteristiques za hema criminel sha kwa jaulo kwa jambali ni nungi nziro haka wandu waretewa ngo wane yabo yungi nzao mezimiji kabisa ya ushidari lucide shitenda shaina mzimao haka onsi pia kwa jakana act nzima tasowari ngabo yakaenda ya mpiege aje ngabo yakaurenga naisha ya mdedezio ngabo ya mrema ikufatal ngabo yakautaumro ngabo yakaenda helegashi ngabo ko déplacer corps et on nous pia on ba criminel à degré différent bimana et mahakama kana ujua wa rahito utipia ba wakabu ngabo wakama passif ngabo wakama complice yote sawa basi hoshida wafanya kama ndio hata watoea mrema ikufatal yo si affaire nyangu donc yo handani yo shwizingiri ikawa serikali kwa nao shia front mrema angalie ukaya juzi ya mono armema manifestation ya husu ye mafura wana wa haumavutama nezetamu ziro komori no ukosefu kakarsoni maulungioje wana wajuhe wa shemeze wanzi wafanye maandamano wabuhe mwana jeshi yarenge mwana mwirungujani mwana wa maha 14 ya mtsambazi ya mvunjeze mashwar ya mangamize avenir ya hae ya mbele ya vurizio mapara wa hae comme ça yani ya kujeishia enquête kujeishia kwa gendarme haretewa kujeishia urenge mwana humrende idoro mwana ya kamnono ya kausoma humrende idoro humbeshema parent bimana kajeishia procureur kajeishia waziri wa adilifu kajeishia dhamana wa hele jeshi kajeishia dhamana wa gendarmerie yani et système yo est protégé une forme de violence et chaos dégénéré harma enti mana kabasi tiso shoka ya mliewa mlunga wikwa hukuma ya mlazimu abanga hizo na kanza nambe amete defi ya haina mjukamba ukaya mrufanyo maandamano ilazimu yarema uomru mnafiki wala uomru utaho ya ghilibu wa komori kabati sharia shakijeisha au mahakama shamba ukaya mwanajeshi ujo sikwa mzingare memru yafe bako fanya maandamano baishi hibanzame nyehindu imana balo mahakama ndizo ikahu mreme wala usaho andisaye mahakama rahaja fanyishia mahakama yufanyishia ijo edegrea zinongo yafanya ni namna yafungwa shoku jamba urehitwa abange izo nakanzana ndiruka ya wakati rakawatiti kana mahakume 14 wakati ya hemana we yakadanganyiwa basi pale ufanya maandamano madiro mahu kama ngoni maandamano mahu yafanywa na zioni maadolescent les années 90 baimana baada abdala yalawa ni mamercenaires wahahi wakabufe d'oxygène harmwa komori warupia wakafanya maandamano waenese utikivwa wabazazi wafanya wanazioni wa lycée wafanya kanongozi nji kaozi fanya mibadilio zitonge sa reforme zinji sha sujet dokaya wakati rakai maandamano yao kana problème ya hitsoma kangwa reviseo en classe de 3e wanduangalia ze PPC zahe emaha ya bira sunanza rangalia pia garunda ukaya bakale son ikao umahau hisa wanazio na 3e kwa tuzi soma na serikali ya interrogewa zenongozila zike examen ya upase seconde donc rekada la sahi serikali walele zizajiridi ndio soma baisho muhango kamili kabasi program za kautimu bimaana hama serikali walomo biro kwa tujue zenongo na wasomao zenongo sikujenda donc rekafanya maandamano yao lisashawili lizisiwa basi kama mjonda utelema maandamano yao manao yakana dimension nationale kadami muzar Said Khalidi ubahanura kaulala au handuza mbaba hangu yakunda wakali jungura ka prepare maandamano yao basi kama mjoya yaka coordinateur yopara Elamin Said Hassan directeur général wa établissement Said Hassan fils Elamin Said Hassan yaboye nge usojadi
chef d'état-major mbese ajuka pule manyo ajuka haulawa ngeka sirikali yakaya ajuka riulawa ajuka rifuprizo ramira ra muzaro entrepreneur le Dubai ra elemesi Hassan madamaneori ya organize hata rimjile ngazija pia ila lamvuni ndio rakofanya ze banderole rijuherisi basi fanya delegation rilahiki wanisalimu idarus kana rami mahoza hatu bimaana sisi madelinquant karjeka madelinquant wana wafanya malemano sisi madelinquant fatuze je ukaya emana yakuwa wike jakata malemano basi donc déchaînement de violence ya urengamana umreme hata umjuru umrelisi hindu yani déchaînement ini landa hu zabari zachiri hindi wako muri warende harija vumbu wa ze mashawiri kao ngajo hifadhi mwana yatike criminel ye mwana yatike victim akaze krimzi jirizinji ngamona ola ilianza ya shili yani ono ompira ha mahaba hinentia ya fuma januni monao mwana waka manifestation hari ilianza ya jie dahoni ma dhamana mzima migori ma dhamana hafuma januni saidie ngurongo almaze media be ola kanzeni ya temro abangeka haulawa wala kanzani ato mdoranzi zo kazamba izo tinongo zigisa dhamana izo tobeza kijinga za kijahilia abakisikazana ndio wanama wajeshi wanashe watu naona hatu kaunga Jerumani jeshi leo kaya na mzie mbabe violence mtikubali mpusi wani wanu mwende mfanya ndongo ikao kijelezi mumzifani wani tabia hanyune maliziani kijelezi muizifani mtilo kubaliwa mwefanya babani nure jimuila wao mtikubali obeise mfanya acte ikao ngamjuto harma statut ya makriminel basi armaze ze solution nizivu wao rahani jeni sa ze solution amamiru kabanu mwanadamu wei yo abitewa ni kormbili ngabo nafsi ikomba al-amaratu bisu'i bimaana yo force maléfique yo do pousser urende nayo halafu ngabo nafsi bienfaisant ikao yo do makinisha nafsi al-amaratu bisu'i yutarum lani shetani yo hutarumu haswa wakati wa hausiu shetani yo kabala do usili hamba mreme sha nizimbo wajao harnike namna ya hifadhi shetani yasike hodingwe ni mwana hajompusi hafanya ndongo ya sulazimu yafanye au hamba ndongo ya sulazimu yafanye nizimungu hamba ukaya na amrisho wanahanyu waswali na amrisha wema mfukare waswali au kakabana dua ikukubaliwa ama dua ya mwana namna ya evite shetani yati influencer mwana hata hafanya ndongo ikawe kasa zifanya wakati ajuka ujilaumu dukangi yanzo mwana ya swali yanzo emana ya humanizewa yanzo emana ya aka mada inu sifiria inu bakuli yanzo mbaba na mzazi badala ya ulichama jankuli mlitie ziwa na njizi emana yanzo yani kwa esprit ya spiritualité dès le plus jeune âge et comme joueur kama na haju hangu ambo a'udhu billahi minash shaitani rajim kaduku bina mfukari harumu swala Mwenyezi Mungu unipue na shetani yani swahuli Mwenyezi Mungu kumkubalia dua ikaja harumu Fatiha wabukaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wewe ndio huabudu wewe ndio hutaka msaada ihdina as-siratal mustaqima unokoze yenzia ya nyongoha صراط الذين أنعمت عليهم انزيا يكاو نعمشون دم هرميو غير المغضوب عليهم وتنوا وهل يوسيو ولا الضالين بس مانا وجوكان ديسا هو مدعا يو كسوا ليلة دعاء حتى كادو كمنا مفكر هرموسيكو بس ينجب جوكا ساعة الإجابة يابو يكاو نجو حفظي منهو إيمانا جنزالي سواء إسوالاك بولا imana nganzoa watu harmaidini sha izom kinishiha nganzao emaparents wake wazima waliloa na wanu orizora constate harma wakomori wa baba wakomori kwa lele wengi wa hao ngoma absent harma ezensoma na banini utife ilo ya nyumeni zinu fe ilo culturel madame tsone mi konti hatu homijini manaika na plasi
plasi za hema bango za hema karata ni miraha wa baba kwa jaba hanuka ya ukakaribu no na haku wenza wa misirini waoche wasaya wa yani mwana isi karibu na mbaba wazazi wavurzo ya dhamana inu waoche wana kwa tuimanizewa mwana ngina besoin ya affection mwana ngina besoin ya mahadisi mwana ngina besoin ya repère wana wanua chilili wangwaendao banzikiri mumzio na uzinu banunga wizo mtozijua wakala arma pourcentage zikiri mweza venuha zila 10% ya hezikiri zijirio randize violence uja problèmes ya inceste uja pédophilie zenongo kizo zinja kukao société wiyo kija humanizewa riza wana shangaru walisao wenjo haungwa walisao na mdulisa mbe mdulisa mbuzi shamana weyo humanizewa yuti wa ya hurma hatuwane rehma bimaana société hatu ndio na mwedomwi ikauri ibali hataruja Faransa yule explique ukaya harma mnanzi mtitibali hatu wana harma mjibana Marseille uishio kabila 50 ikikabila hatu lilo na wana wengi harma za prison nikamjua kama ifoti ya Faransa yo foti ya Malaisie hatu problème structurel kartulela enamna ulemengule lao hamari karma jardin ouvert renchi en liberté na furaha na sakara ulemengu ubadiliha on toujours wanzo garder la même système rakaweshi harma ze siècles avira yani wakomori kwa tima conscient numbadiliho wa société gujo utasiata basi huyenji areja wale mwanahe kama namne kama namshi mbaba katuzingare responsabilité namna lazima barunga bwa johanza shi systemu hiyo iwa hohora systemu hiyo ibroye haini namna yokaya famille ikene jukumu ya huleze ma wana wengi komora basainu kwa sina haja na mbaba mkomora gamjoka wana wengi wa komori warengo wajini hata mkashiyo walaumu parce que mkomori gina runguzi njia ajizingamanya harmo hayatoa ikao uzorosa ila mbana ya joifanya ya zaimana ya kehindu abange gilazimuo enseignement islamique ireformewa bontiju hakaba mhindi banu horahitwa ka leo nduari hitso ngamkubali ngamwafiki proposition ya Maître Fahmi ukaya muparo serikali warumie sharia ishosho haki shirumilo manaka shijatole zabadi rumilo simambia ni kakashina urumilo hemzinga manyo serikali wajitia nezekrimu waziprotege sha banunga boza tena banula tizihiro yala mahakama shali zihiro do fundiso wana wakina malezi ya Kiislamu le shawirilo ilo Maître Fahmi halivumbua en 2018 akwa kati ya kanezi habari za Kiislamu hamana reforme enseignement islamique bonsiju rijuo emwana ngodo ya somani ndo emusomesi wa hindi emwana ewa sulema hamina ni lazimu ya juo hindini harmai dini ya juo haki za baba ya juo za mzazi ya juo mwendo wakana mtume ya juo haki za jirani bimaana imana ya spiritualizewa ngodo wasila wa ushinda ridafi za haki za wana na baada kabla ya Maître Fahmi Ustadh Mohamed Sharifu mahasita baada ya uhuru hashemeza hapare maulama wa Komoro kana mje jirke fanye barnamaj ya huitia harma ezensoma ritemo lekoli bakabati ntia Kiislamu itosomeso wana Uislamu yode repère ya ndani donc Uislamu watu bakisha Uislamu wa spectacle na mafunzi wabakisha na ushinda na mikro ubakisha na kandu na kufia ndahafu Uislamu kutusomesi hatemana ila tafsiri ya Fatiha ranzi katujua na ila joka permette ya jiconcentrer ya fanya ibada Mwenyezi Mungu ya protéger abange wanu wafanya ibada c'est bien très bien shenganzo fanya rijukaya baruka basi hifadhiha mkili haisi wazadra kufanya madabano leo mkili shamda kena maana yake victim au yake criminel donc muhimu ni wababa mlela ukomori leo na niko wana ze places zao narmiko ana ze place Bakar Jawani kazi place zastahiki arma omashihun wakati Fahmi yafanya proposition ya projet de loi ya soumete serikali ukana mbezi haraka reforme ensoma ya Kiislamu bonsiju na mbezi haraka rirekebishe mahakama yo projet de loi ya bili ya rekebishe mahakama wazi rejete zombili ufirika yo serikali joka ujai ifanye dogo za waadilifu chesi stajadi sawa hata classe politique kutujalu ireje kuyaparu shambulia ya msaidia shambulia manongo ndizo za proposition abangeze commentary no anrojo kwa babuha
voilà on a bien sans bien des Comori, voilà on a majau, voilà wa critiquer etaye zenevu, wala yani hata ila janibu ya siasa ya jolazimu ibwe mahadisi naona serikali ya kweli harumaze fait fondamental structurel zidanganyao yensinu shaba azalina lao abange ujene anza ya njia haruma mahadisi okana haruma mahadisi ya kaushiwa ya redatihindu ya lapizio skazani opposition na mtsahe haraka msaidiwe kria mzaze mkomoro wakishawiri la haraka la ujibu mparo unu kija lazima mame kartire mtse Azali bado kija vote Azali wewe ule president rekama zalika kama janza unge bwana Swalih Mohamed Swalih ala kuli hali sistajabu na mlifanya hadhara hizo ngumza bao babanu wanu wahe daula ya haki iliaka pari ilikali ya Marseille wanu ngwaje inspireo na nyini zo mambao hale jimbo mjoheza ile lwajo ubeshea kija lazima mkreye adversaire wawili harma mbanani tambo ye Komori iliyo abasa yinu adversaire wa ndani wa Komori de regime shasi metro fami suka tena wakati mjorenga micro msolo amba fahami bala jau fahamiha ulati opposant wa kweli ibanu swali ngo joko jipermeta ni fami gomtuhumu kaiti opposant banu etafautia na hindi fami kana udea uka ekejudea ganzo mparane ujukana fikra ya propose bili opposant ya saidi fikra yondo ya juhaya bauka narjuhe rata ya zali zabarindi ni wakutoa projet de loi inu ya restructurer mavazi onetsoma hoana yota jujo utomo rekodi sabuziki wati budget yo jofikirio ngabuntiza Kiislamu yo saidi budget yo ifanywa rejeze mafundi wasomeso wana yani mashawiri ngayo shamjivuru mambo kaya kabati dialogue ba azaliti raisi ne legali lehenda salile lisangale ndao no rema kama kasina proposition mrunaziye yati affaiblisse la force okasankara amba le premier ennemi de toute révolution c'est la confusion donc on crée confusion inji bo salima metsali njajibi wanezanungu wakauzamba oturumu fahami kawala katurule opposition unjarmanongo za husu uzahe na sambi chongo ikaw hata kasi harmwe waqia wala kastulingana ne conjoncture iliyo abasa inu harmwa emasi wa Komori hata lejimbo alizayo ngoshio wafanya mandaba no Paris daula haki ngomboka ya hanu ani ngo opposition hiyo ya jubali mashawiri idunganile mazama ya uhifadhi wana yende ya exiger au Assemblée nationale borso na député hiyo ukana mlisa shawiri shanga opposé wabo famille wala agent wa Mossad yani wala musutelezi accords za Abraham ndongo ikao hata kamtuzi bembea yandu mfanya mbabiza hazi Paris ma employé na ujua ndongo nziro complexe za géopolitique na Mossad zinunga mzijula ndao nge famille ka agent wa Mossad hajo bohavoti Komori paroishia ndongo amanizi ngamjua Mossadisho hindi shaya ya wadi majimbo waishiao madhumana wa siasa wehamba bimaana kabati force ya kweli ya ukaifanya contrepoids harma et pouvoir isongesowa Komori wala muhe abange izona kanza nabe hautimizi sikanza nabe ukaya narke karibu noana mapara wa Komori na kanso mwedo muyi narziye omwedo muyi ba maana yeulelo ashama na ikalisiwa zitabia hizo ribali ya jarizo Faransa isongesa wanawenji wa hatungu wapote yao wakosai affection wakosai mahaba gardo lao malahume njiri vurizao wana magarkao mabangweni hata riratio wana kwa tu hundana ne appartenance ya parente ya lazimu e societe uyori hohora rijaza recharge harumandongo zinji kao kastina mradi wa kweli mdulela maana yake na maana yafaiye Komoro yafai emasiwa inshallah narziye ba maudu rukohuzisiwa de namna ralela shasi de namna mabango ya mji ya kanti neze pado raunda neze kilabu urafanya na reshile uliziwa hatu ili wana hatu wasike ma victim
au waju kama criminel. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.